माजबादनि बारग' एमसिएलए जितु किसाना सासे बोराय सुबुंखौ अल्ड एज हमाव दोननायनि राहा खालामदों। उदालगुरि जिल्लानि माजबादनि बारग' एमसिएलए जितु किसाननि गेजेरजों बैसोगोरा सुबुंखौ दोननो थाखाय मोनसे अल्ड एज हमनि राहा खालामदों। माजबाद सोहोरनि हनुमान मन्दिरनि साखाथियाव हुइलचेयाराव जिरायनानै थानाय 70 बोसोर बैसोनि बोराय सुबुङा बे जायगायावनो सान्दुं अखायाव सान हर बारहोबोदोंमोन। बिथांखौ बारग' एमसिएलए जितु किसाना मदद खालामो। बारग' एमसिएलए जितु किसान समाज सिबियारि जीवन डेका दिलराज पानिका माजबादनि सुरज सराजों लोगोसे माजबादनि माखासे सेंग्राफोरा फुङाव बोराय मानसिनि खाथियाव फैदोंमोन। बिथांनिफ्राय बे बोराय सुबुंनि सिनायथिखौ जगत ग्वाला होननानै मिथिनाय जादों। पेन भी आहे, पेन भी आहे, पेन भी आहे, पेन लगी तो पेन भी आहे, पेन लगी ना धोती लगी, पेन लगे, पेन लगी, पेन लगी। अच्छा नहीं मारिबो ये बठाई के करो बैठ के रो उठा है हां पिना पिना बस हां ये तो ठीक कथा ठीक है ये तो पानी इनका लगा दे हां के लिए गामसा तो ला लो नहीं तो सर गामसा टाइम पे ढीला थाका तो ভাল বেশি টাইট থাকা তো ঠিক না মই হেৰি কাটো নাই খুলিব পৰা এই জানে হৈ গ'ল আৰু কিবা আছে আৰু কি লাগে গামছাটো দিছোঁ এটা ধুতি এটা দিছোঁ গামছাটো ঠাণ্ডা হ'ব এইটো ওপৰত দিব নালাগে এইটো অলপমান এই শুকান কাপোৰ দে কম্বলটো পিছাই দে বহিব কম্বল এটা দে এইটো মাথা মেলোৱা কম্বল নেকি এইটো দে এইটো অলপ এটা কৈ দিবা অলপ আগতে বহাব নালাগে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ কি কবা তুমি এইটো মানৱতাৰ খাতিৰত আমি সদায় কৰি অহা ষ্টেপে হয় আৰু তেওঁৰ খবৰ লৈছিলোঁ মই আগৰ পৰাই আৰু দেখি আহিছিলোঁ আজি তেওঁ ওদালগুৰি লৈ যোৱাৰো ব্যৱস্থা এটা কৰা হৈছে তেওঁ যাতে ভৱিষ্যত জীৱনটো ভালকৈ পায় কাৰণ ইয়াতে নহ'লে ৰ'দে বৰষুণে বহুত কষ্ট পাব সেইকাৰণে আমি এই ব্যৱস্থাটো লৈছোঁ আৰু ওদালগুৰি ক'ত লৈ যোৱা হ'ব এইটো তেওঁৰ বৃদ্ধাশ্ৰম হ'ব ৰিহেব চেণ্টাৰ माजबादनिफ्राय जतिनाथनि रिपोर्ट NBT लाइव।